خۆشەویستانی کورسات نیو سڵاوتان لەبێ لەگەڵاوکارانم لێرەین لە ڕۆژاوای کوردستان پارۆڕامای ئەم شەوتان پێشکەش دەکەین. تا ئێستا ڕۆژەوی ڕۆژاوای کوردستان بۆ خۆی ماوەتەوە هەموو کورد و ئێوەش هەر کەسە و لە ماڵی خۆی دەستی لەسەر دڵێتی کاخۆ چارەنووسی ڕۆژاوای کوردستان چی بەسەر دێت. ڕەوشی ئێستا ڕۆژاوای کوردستان لە چ بارودۆخ و لە چ ڕەوشێکدایە. ئێمە بۆ تیشی خستە سەر هەموو هەنگاوەکان و بەرەو پێشچوونەکان و دۆخی ئێستای ڕۆژاوای کوردستان بە سوپاسەوە میوانداری بەڕێز غەریب حەسۆ هاوسەرۆکی پێدەمان کردووە. بەڕێز غەریب گەلک سوپاس. سپاس دەکەم بۆ بخێراتن. گەلک سوپاس. دەسەریدام دخوازم ینی شۆپان نەکەی بۆ ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی بکەن ئەو چ بوو ینی بسەر ڕۆژاوە هات. سپاس دەکەم بۆ تەژێ وش بۆ هەموو تەماشەوانین تلڤیزیۆنەوە کورسات نیوز. نا ڕەوشە گوهەی ڕەوشە شەڕە. ئەف شەر نەش بوو هەرێمەگێ بەلکە ئەم 14 ساڵن di nava pêvajoyekê de me Sûriyê de ne û di Rojava de me şoreşek dest pê kiriye. Lê êrişê ku li hember me çêbûn êrişî li hember bajar. Carê bajarek kirine hedef. Lê niha Rojava tev de hedefê de ye. Êrişek berfere ye. Em niha di rewşekî şerdane. Devleta Colanî, hikûmeta Colanî, artêşa Colanî tev û Daeş pê re xwekirneyek û çetê jî pê re êrişa Rojava dikin. Rojava sê bikim yanî êsta niha çend quwet hene dijî Kurdan dijî Rojavayê Kurdistanê eger me wan yanî hesab bikin. Gelek quwet hene. Yek bi navê dewleta demkî, yek Daişê berê, yek çeten, yek eşairin û yek Nusreyê, yek Tehrîr Şam. Her tiştî hemû kes seferber kiriye li hember îrada gelê Kurd. Lê di vê gîde jî hikûmeta demkî a Colanî nexwedî biryar e. Tirkiye milekî da û hinek dewletê Ereb di milekî de yani. Dewletên Ereb jî hene. Qatar û Suudiyê jî di nava li bo tevgerek mezin dane. û Tirkiye jî di nava yekser di nava Sûriyê de ye. Ji bo vê ev na çi dikin vê hikûmeta Colanî didine hereket kirin êrişê xwe berfere bikin ser îrada gelê Kurd a Rojavayê Kurdistan. Ji bo vê jî îro Rojava di nava şerekî mezin de ye û berxwedanek mezin jî pêk tîne. û eger bû çi qasek agirbest jî çêbûne ev agirbest encam nebû negirtiye. Agirbestên ku hebûne her tim ji aliyê Colanî de eskerê wî ve çete wî ve Daişê wî ve hatiye binpêkirin hatiye tecawuz kirin. Yani ev êrişê ku li ser Şêx Mesûd dest pê kir şeşî meha çel bêmê heta roja îro ev 22 rojin şer dewam dike. Bênaber ev êrişê çi ne? Êrişê qirkirinê ne. Êrişê têkbirina îrada gelê Kurd e. Êrişa tasfiyekirina Rojava ye. Dawî anîna Rojava ye. Rexmî got peyman jî hene. Lê ev peymanê got hey dixwazin çi bikin binpê bikin. Meselen a dehê adarê binpê kirin. Ayekê Nîsanê binpê kirin. Rexmî got bi xwe jî îmza kirine hemû binpê kirin. Çima binpê dikin? Yekî din dewsa wê a hejdeyê çele derkete pêş divê peymana hejdeyê çele bi alîkariya derve hatiye kirine. Yani ev Tirkiye li ser sikiniye. Ev garantor tombarek li ser sikiniye. Bi alîkariya dewletê Ereb, Suudiye û Qatar hev beş ev xalê got derxistine îtîfaqa got hejdeyê em behsî dikin hejdeyê çele lê ti naveroka vê îtîfaqê ti se dikê ew teslîmbûn tê de heye tasfiye tê de heye. Ji bo wê jî
şandaya me irada me Rojavayê Kurdistan kabul nekir. Hinek tadîlat xistine navê. Li ser esasê bingehê tadîlatê ku divê îtîfaqa hejdê çele de çêbû, çûndina hatina Şamê çê dibe. Lê ema rûmî ku agirbestek 15 rûj jî temdît kirin, lê ev agirbesta ev 4 rûj jê çûn, kete rûja pêncê, hên jî êrîşe ne, hên jî pevçûne ne, li ser Kobanê, li ser Cezîre, li ser bajarê me ji Hesekê de bigire, heta dêrîkê yanî serenserê xetê me sînûr, sînûrek çêkirine û bi tanga û bi museyarata û bi silahên giran û eşyayê têva didin. Pekî ev eşîre ne? Tangê wan ji ku hatin? Dibêjin Şerê wan li kê hatin? dibêjin şerê Kurda û eşîre ne? Ev tang ji ku hatin? Ev museyarat ji ku hatin? Em eşîra xweş nas dikin. Belkî Kileşnikov li cem hebe lê ema ba tang na demek ki eger ku cêşek jî hebe cêşekî qatilê gelê Sûriye bi serê giya kiriye. Serê Dirciya kirin, serê Xeristiyana kirin, serê Alewiya kirin, hajîl tu jî Kurd dike. Ev artêş ve çi xêrê ji bo Sûriye bîne yani. Bala dema ku vayrîşna çê dibin, ev cêş ne cêşekî Sûriye. Ji dervey Sûriye. Hatine û di nava xwe de bi pêşgiriyê dewletê nav dewletî ba hêzekî xwe bi hov û zata hebizciyê Daişê jî berdan û bi kîn nîzik dibin. Yani va êrişê kînê ne, êrişê tolildana çima ku şûreşa me, îrada me Daeş têk biriye. Milekî da bu tolê êrişe me dikin bi kîn û nefret, di milekî de jî bi destekê dewletê Türk, dewletê Qetir ev tişt mestir dibe, xeterî pir mezin dibe. Êva yek tenê cem ede nasekine, ev muamere ge, komplo ge. Ev muamere ne tenê eskerî ye, ne tenê aslê êrişên eskerî de, muamerek siyasiye jî. Siyasiye, civakiye, aboriye, istihbaratiye, hatta da asla ragandinê de. Geçti şerrekî Tiştek niye yani dakikê de biryar lê hat pê têdan? Muxatat. muxatate, hev tişt bi muxatet û pêlan tê kirin. Çünkü peymana dehê adarê îrada Kurd tê qebûl kirin. İrada gelên hundir Sûriyê de tê qebûl kirin. Me xwest gav ser wê çarçovê werne avêtin, ama xetimandin, têk birin. Çima? Dixwaze dewletek merkezî be, dewletekî şiddet tê de hebe, şer tim tê de hebe û bi darê zorên hemwelatî vî welatî ji mafê wî tune bike. Ji îrada wî tune bike. Civakbûnê qetil ke, însanetî qetil ke. Yani şîvazekî vê şîvazê dixwaze çi bikin? Civakek kole ava bike. Ne civakek mirovatî xwedî exlaq. Civakek milletekî kole ava bike li gorî wê jî hemû çi biryarê ku derxîne ser van ferz bike bide meşandin yani. Yani civakek bê îrade be, milletek bê îrade be. Anha mesela hemû milletê Sûriyê nava metirsiyek mezin da. Çima? Çünkü Sûriyede nava krizek mezin da ye. Ketiye biyen navendek Sûriye îro biyen navendekî hemû terorên cîhanî têda xebcî kirine. û hemû Daeş, emirê Daeş jî hatin berdan, wan jî xetê de bicikir. Temam ev bû çi bû Qaîdê. Ev hemû ji Qaîdê hêza xwe digire. Qaîdê nav têkeve Sûrî bû merkezek. Pirsgirêk nelbire. Pirsgirêka mezin ev dewletên hegemonîk asta cîhanî de bêdeng dimînin hember bê wan piştûvaniya wan dikin. Yani ev tiştek pir xetere. Xetere nel ser ewlekariya Sûriye tenê. Xetere nel ser milletên Sûriye tenê. Zaten bi vê dixwazin çi bikin? Dijmantiyê xurt bikin. Dijmantiya milletan xurt bikin. û fitne mezin bibe. û ala esas sozde dewletên hegemonîk wê şerê Îranê bikin. Şerê Îranê ji Sûriyê de dest pê bikin. Çawa? Yani li vir qetil'am pir çêbe û li ser te jî zaten tu bê îrade Sûriye bê îrade ye, bê siyade ye.
ضعيفة أجندة سوريا نابي أجندة مثلا خطيكي سينور تركورا تنازل كر خطيكي سينور إسرائيل تنازل إذا بلا كرم كج عراقي رج تنازل كر ناكا شما çünkü ev dergah heke dibirne derbasi Irak'ı bakın Irak'ı derbasi sinuri İran'ı bakın ev muhattat plan ev bu beji ana hasada kabul nekir batışta نا نا او تشت او السروي مجاري من برسان بلكي خازن حسد يجي تنا بكن يعني تيك ببن اگر بكارن yani hasada hezeki Suri demokratik bu İş yukarı bari ve volate gidin renine. Bu perskrekin di renine. Çünkü perskrek Suriye'de, bu Suriye bir çare serkin. Perskrek Suriye var çare serkin. Yani eğer siyasete ki nav devletiye o koalisyonu cihazete rabeje kamışem yerişe haşde bakın. Ve derbas Irak hep ne vacibe ne rastı yani. Hasada hep kabul nekir. O ne kabul dikeşi. Ajbuviji u mijaret diyemin ev çata kum kirin anin ser iktidarı yani yak vaka Julanil Idlibi kesi nizani hayatune iru bu saruk kirne saruk u demin saruk heri baş dünyada ya bu satı bejin u dara valati ku şerri wan kiriye u bu peşvazi ki mazin jitte peşvazi kirin çil Rusya dibe, çil Amerika dibe, çil Avrupa velatin Avrupa dibe yani kıymetek pırmezin dedini. Derba bu çiye bu leguri xab kar binin. Bu leguri xab kar binin ev çetey gumane ev Daişi gumaye ev hatşi gumaye wan jil hember haşde İran'ı tasfiye bak. Beş diye Ravşa Suriye gavrandına giden keve. İdver da en bitişti kabul nakin yani. Yani ne rast zannet? برسكي بل برز كغريب برسكي بيجن مثلا امريكا تشوش دست كردا وبتايبه جهه سدي بردا وقت كوان جو هسدا اس دي اف قوات سوريا الديمقراطيه قوات يعني حتى دقوتن نهت تشفروجه كده دست بردان يعني او تشت سابقه هي Yani ev ciğer rexniye. Yani brastici em veke peyede em vi islubi ve şivazi em rexnedik. Em veke peyede partiye ki serekenet hundre Suriye'de. Rojava'da. O da asta cihanı de cemtene naskirin. Bi fikri ve felsefe xwa کاری گوام دکن تکوشینا گوام دکن حمود دبرا و ام یک پارتین سرکه گومب کوalisyona ناف دولتی رژی داندن استاندن کر و حتی بی دویجی yani مثلا ریبرین partiyame de nava dandın standının pir giring da bu serbi asasi ev şirikatiya çi bu serbi bingay ev şirikatiya çi bu لما خابن يعني هيرو herkes dibine alien siyaset madar alien ego tiştin siyasi denerxinen diroknas ravşenbir miruvati dibine demago siyasetek visa derdikeve peş dest rahat şirikatiya haber dedi herkes rahnedik herkes şerm dibine. وان هيك تشتقوت بري يعني تشتقوت يعني رخنك هبن يعني يعني فيدا مثلا وامريكا امريكي او امريكان ليفرن تشتقوت هسدي يعني بيدي يعني اذا رخص لا تشتك مثلا ما نبون نبين كاربون اتفاقية داي اداره ده ما نبون وان سرپرشتی کر يبقى garantorun serperişti kirin ittifaka dahi adare çi muhatabın pekirin mane gereken tuyden dahyani var dayin jaraya giştire be açık kirin muhabın dahyani orada nahta dayin yani her agerbest Amerika şiriki agerbest bu çede be devin demin davide şiriki agerbest ama şiriki khaynuji bin pedikin Daesh u Julani bin pedikin ama ne beşte çima bin pediki
Bêdenge. Ha, êdibir de ev bêdengî cî rexniye yani. Demek ki divê de rê dide wan jî êriş bikin. Êriş bikin, Kurda zayıf bikin, Hesedê zayıf bikin, û ji binî de jî rakin. Kale encam dike ku derê. Ne rast e. Ha dema got helwestên wisa derdikevin, mirovatî heye, hên heye, civakbûn di nava welatên derva de heye, welatên rojavayî de her kesî rex nekir ev helwest. Em nêzîkatî yani şermûk dîtin. دەخوانی کە ڕاستە ڕاستیان نهێنی ژینە بۆ ئەمریکای Nebiye lê ema wekî din têklî hene yani di navbera rêveberiya me yî Qesedê de rêveberiya Xweser de meselen hevalê me bi nûnerê Emerîkî vê derê tombarek re didin distînin gelek keseyetên senatûr asta Emerîka de asta cîhanê de meselen didin distînin lê ev vê çi kir dema got piştî ev dîtina got li Hewlêrê çê bê çardeh mang li wê derê tedî li hevatin çê nebû. Me qebûl nekir yani. û şanda me çû Şamê jî Şam hîç tuhat. Me li vê derê nefîr am yalan kir û em tekoşîn û berxwedana xwe xurt bikin. Rojinê wisa millet dema got rabû serpiya hemû xelkê Kurdistan hundir û derba piştgirî dan helwest danîn vê de vê helwestê gelî Kurdistan derba hundir zextek li ser dewletên hegemonîk siyaseta navdewletî çêkir. Di vê de hinekî deng derketin gewrandin çêbû. Ev gewrandine got çêbî bi sekna gel bû. Bi îrada vî milletî Kurdistanê bû. Yani ev ciwanê got berê xwedan hatine Rojava, xelkê Rojava çeperê xwe girt, çeperê xwe girtin û berxwedan rometa me ye em ê bi ser kevin bi vê sloganê meselen û ciwana berê xwedan Rojava. Xel ciwan ser dîwarên bakur re xavêtin, di ava Dicle re hatin, ji Ewropa hatin û millet xelk rabû. Ev hêviyek pir mezin çêkir. Helwestî Kurd di vê de bû yek. Belkî di alî siyasî de me gelek muhawelet hebû. Yani lê ema vê berxwedanê gelê Kurdistan gîkire yek. Çi siyasî dibe, çi civakî dibe, çi netewî dibe bi jin û mêr, bi zarok û mezin herkes daketine kolana. Cer bê zexit çêkir. بەرز غەریب gelek cara ئەعلامê عەرەبî got Hesedê û îdara Xweser têkelî digel İsraîlê hene û gelek cara jî digot têkelî digel Emerîka hene. Emerîka û gerantor bû û di navberê de bû. İsraîl hûn têkelî digel İsraîl nebûn. Yani na çepemeniya Arab di nava vê komplê de ye. Di nava vê muamerê de ye û karekî pir mumenhec dike. Şerrekî teybet pir mezin li hember îradeyê gelî Kurdistan giştî dike. Reşkirina hêza me, reşkirina îdara rêveberiya Xweser, reşkirina mafê Kurd, reşkirina sembolên Kurdî Kurdistanî ev hemû bi zanebûn têkirin. Peki ma ev çapemeniya Arab hêza xweş ku digirin? Ma gîjî wir digirin, gîjî İsraîlî digirin. Hêza xweş wir digirin. Ev desaladarên welatên Araba bi dizî bi kê re kar dikin, parastina kê dikin, parastina İsraîlê dikin. Wa Colanî li Parîsê çû ittifaq kir wî şîvanî ve şîvanî çû tenezulat kir. Çapemeniya Arab ji bê de ku de ye? Çima ser dipêçe? Çepemeniya Arab eger wir qas xema Erebiyê û xema Qudsê xwariye çima vê aşkere nake, pê vê nakeve ji raya giştî re ji temaşevanê xwe hêja re çima parve nake? Tenezulat kir, firût. Ma herkes çepemeniya herkesî behsê kirê, ema wan behsê nekirî. Tenê ku Kurd ji İsraîl re bêje merheba dünya xera dibe. Qudsê jî ji bîr dikin, Kurda ji bîr nakin.
معناه قدس قبلتها وانا او من اخافتن زور دروست و زور حشت كم راستي يعني وقت ديت سروي كي كردا قدس جبير دكان بس كردا يعني دوش بناتيا كردا لبين نه وان قدسي برده çünkü مخابن yani يرو آلوزی و ولات عرب تیده جیان دکن و پرانی ولات مسلمان تیده جیان دکن گلک آلوزی هیا چونکه بی اراده هیا نهاد ولات عرب تنه ده 22 ولات دولتن فلسطین راکه 21 دمینه نه 21 قدسیوان چه بونه yani اینگه دنیا آلوزی ها مشکل و پرسگری کادنه و نکانی چاره سرجی بکن مخابن 21 قدس و قدسگی فلسطینی وقت بیشن اسرائیل هیرو اسرائیل و قدسی بریوا دبه 22 قدسی بانچ ابی قدسی چیپ کن بسش خار بگلی عرب بکنن بس بخاره گلان بکن گلان بخوپین yani راگاندنگی ممنهجه دماغو دبه کرد گیتشتی ده آلیگی ایریشه گلی کرد که چش گلی کرد خوازن ابنا ابنرینا به چاپمنیه دخوازه چیپ که دجمانتیا ملاتان درخینه پیش her kesi beka dijmene Kurda her kesi ser Kurda da bişine siyaset xay xarab evet le ama keseki ku beje kavun çıdıkınci nine yani nizanım eğer asla cihan edeci saziye ki geçtiş bu çapemeni heye tünez ve nizanım eğer ku hebeci sivane ki geçti hamu çapemeni kumdike evci lember ve bedengin yani lember va erişi propaganda mesela aile gidan hem çapemeniya Türk hem çapemeniya Arap müttefikın şirketin bevre ittifak dikin liguri ve çava hizmete bir şerri karış bikin çava hizmete ve propaganda xarab bikin dijî Kurd و çava katli Kurdaş xara halal bikin komkuja bikin halal bikin jina bikuje و termi ve babêje halal bikin rast bikin yani ev xeteri herî mezin hem çapemeniya Arap و çapameniya rojlata navîn xeteriya herî mezin de jiyan dike zanî. Berz garîb mijarek bû çend daxuyaneke bûn rastî min dixwazim pişt raz be. Amerîka û tombarekî xastî qesedê gotiye hesedê gotiye lazim e hûn şerê hejda şabî bikin. Tiştê wisa rastin. Elbette dîtin ev tiştekî askerî ye yani ama mecib yani agaya mecid çebû berî demekî zûtir tiştekî wisa gotibûn ama hesedê qebûl nekir. Ji bo vê jî yani ti meslaheta me tê de tune ti bercewendiya me tê de tune heş şabî Iraqî ye ama hesede Sûriye ama ti bercewendiya me ne ame û ne Iraqîya tê de tune di vî şerî de yani ji bo çi em ne edatin em ne ecindene em qesedê hêzekî netewî Sûrî bû ji hemû pêkhatiyan ewlad û zarî van di nava qesedê de hebûn yani û bi hev re xwîn jî ketiye nav hebe lê mixabin ji ber ku qesedê bi îrada xwe ye ne bi îrada wan e ne bi îrada wan e çi kirin ku yani kirin ku êrişekî bibine ser qesedê pê qels bikin zayıf bikin yani endamê nava qesedê de jî ji pêkhatiyên dîtir be jî dijî hevalê wî derxîne siyasetek wisa kinî jin ev di çarçoba çi de çêbû di çarçoba vê komployê de heye ew jî cêxatê de digire ama hate rafitkirin yani بالعكس ما بميزانين لازم اوصى بيجين كو احمد جولاني محمد جولاني شر حجر شعبي دكا يعني هي بكى ارمانج اوه ودبي بكا هي بكى انما قام يدني قلت هاجر ناكا عمري خوي كنا بكى جي عمر كنا لا ابها روجين بي ام شايتي تشتين عجائب يعني نه مسألة ايران ثانية يعني روجين بي ام شايتي يعني تشتين عجائب دبين محمد جولاني بخا آنی نوی عجایبه آنی نوی سرد سلداری عجیبه هر کس عجیب دید لی اما
ایرو نه مسئله کردتانیه دخوازین کردا قرب بکن پشتی کردا فره بکن شری خواه دبی آنینا وان چتا بی داعشا همیه ده بی پیلانی ده عراق چی هیه ایران چی هیه ترکیه چی هیه و لبنان چی هیه آنا گلک فاسیلین وانی گو دنوا جشی جولانی ده لسر سینوری طرابلس لبنانی خبجی کرنه چما لبنان طرابلس سنیه بیروت شیعه بیروت شیعه خانیزی که ورنا کن لی چونکی اسرائیل دبی گره که حدود من کستنه به اما سر عالی سینوری طرابلس لبنانی خانیزی که ورد کن چونکی هاش بود چونکی ترکیه در رولگی در سوریه ده دلیزه پر خطره تبر جواندیاس ترکیه در سوریه ده وکه دماغو بشار اسد سر اقتداری بو پشتی روخاندنی رولا ترکیه دنا نل گوری برجواندی ترکانه ماندنا ترکیه سوریه ده شر تشویق کرنه کشتن تشویق کرنه انسان قتل کرنه ده ترکیه هیرو در روشوی خطره در دوری ترکیه همو دوستگی ترکیه تیدا نینه ترکیه ده آلیگی ده شرع دکشینه جمع خواه سعودی ده آلیگی ده دکشینه جمع خواه اب مترسیک پر مزنه جبو ترکیه عرب جولانی به دست ترکا ده بر نادن گشتنه وی آسته عرب اسد بردا زرارک مزن کرن ایروجی که جولانی به دست ترکا ده بردن وی دربک پر مزن بخون چونکه ترکیه راحت رونانه ترکیه لپشت آلوزیا یمنیه لپشت آلوزیا لیبیا لپشت آلوزیا مصر لپشت آلوزیا تونسیه آسوریه اجبو ولاتن کندافه ترکیه را زحمت نینه یعنی واناب کار بینه بوی نکوکی سعودیه و ترکیه لسر سوریه هیا لیدم اگو مجار دبه کرد دور داشت دگه نه عجبوی روشا ترکیه روشا ترکیه دوی ده خطر ترکیه ده هندر ده بحث آشتی دکه بحث براتی دکه بحث دموکراسی دکه لیت سوریه ده دنره ترسی ویه عجبی جی ترکیه حتی ناس ساله که زیده ترجی آراست در نخستیه آراست جیه راست در نخستیه هر تم به عقل برکتیه کشتن قرکرن و داگر کرن اف فیدی ناکش ناشن برز غریب گلک محللین سیاسی بیشن کو دروجن به وقتین دی به اوچتا و داعش برو عراقی تشن يعني أنا تشتي وصهن وانا كنت سينوري عراقي أبو كمال ولو ارج جماعة ابو كمال ده بقرا وقائمة عراقي حتى تلكوجر والربيعة اما الربيعة ايوانا سنينة بعجي ايوانا سنينة قائم جي السنية ما داعش دور ركعتي ده حزر چار ده هيج بيجو هري ده برا هري خطر كدرية شنغاله سينوري شنغاله افجي تدي جبو زحمتي نابينن در ربيعة وبعاج وقائم رد كره زحمتي ببينن شنغالر جبو انتقام بكن ويت شنغالر بتش عجبو بيجي مثلا دبي قومبولي ده ودبان إيريشا ده مترسي اوغو شنغالي دوامين چه ببه شنغالي دوامين چه به كاريسته حتى نا ايشا شنغاليا چه نبيه حتى نا زاروك و جنين ایزیدیا به دست وان چتا وان داعشیا دایه به دست وان هتشه دایه اینا کوبانی تنگاوه نه امبارگو سر کوبانی تنگاف کرنه هر تشت ایریش دکن هر تشتی سر خود دکن لی بسات هزار انسان دندری کوبانی دایه عجب کم کجیب سری کوبان شنگالا دودی کوبانی به آن شنگالا دودی جزیره به آن شنگالا دودی عین شنگال به ما ترسید ورده جبوه حکومت عراقی گره که دورده خودی لبو تفگرک مزن به خودی پاراستنا بی سینوری به مثلا داعش همو دنیا نی سر سینوری عراقی ریس کرن یه خطری سر عراقیه اب پلانگی نویه امریکا شي بيجي واني لا غيران وينا وندي ويا قرتيقها وندي ويه هولي جيب بم عراقي جبو چه به عراقی مانه اعتراف بجولانی کریه مانه امریکا تبی حکومت سوریه آجولانی پرنده پرباجه باوری پیگیریه قال تحالف چمال حمسه دینانه
çimal Hamay dinane, çimal Şam dinane ve bebe bu çi bebe Irak yani. Bu çi bebe Irak. İzen hep çiye. Gelo ma Bavariya Amerika be Jolani ne? Demek ki Bavari tine. Amerika işte fikir ev çetene beri ve tane devriyak bevra derket لسر رياض تدمرد ده عسكري أمريكي كشتن هم يكسر كشتن كاتشكش بوبي demek ki burada gerek Amerika mevkif dani balan berbi ama mevkif dinana tersi ve kerko kohen ha peymana meyda adari bin pebeke hiç bu beji eğer bu Bavariya taya da aşağı be cem Suriye'de bcibeke me yani de cara revebriya mep koalisyoner bu kam van teslim bikin वो किजन हमलाती बलवर पे बगुल ना कबूल ना करन इमगवम दादगाह के चेकन गलक जरम दादगाह के चेकन अमवाना दादगाह करन बितन وبلا باريزري وان جيورن مالبتي وان جيورن داعش له امير داعش او شيء قبول لك بنر ايرو تشكر مثلا ايرو دخازه بهرم التهديد كان بفان هرم التهديد كان سياستك نباشه به سیاست نباش وسا کس نمایدنا باوریه سیاست دولت هگمونیک دکش بو به آنا روش عراق نباشه و خطری مترسی مزن سر ایزیدی شنگاله افنا سوز دادن وی هر نه کربلا قدس نما بیر کرن دوبا کربلاه به حجتا و به بهانا کربلاه و تبلیغ شرک پر مزن لبی سینوری و درکبه وقوي بخاجي دنافا ناكوكي كابن يبقى عشيري عرب ورا دي كابن ناف شرقي مازن تزاني يعني ويا عيبان عشيرة جيو بدنا بيشي خو درباس شراب بكن قتل عامة بكن يعني وجبويجي شر بر مازن بمقود كريزا سوري بر خطرة دمكي عراقي دان شر بر مازن وانا ممكن تشيببه يعني شر مازن ورجي تشيببن يعني مخططة اونا بشته بگن سینوری ایرانی پی ایرانی تقلا بکن و گدل بخوازن کانن مثلا دشبه گیدا سروک ونزویلا برن و چی نوی تمام مریکو سروک ونزویلا به چالکیه گیب تیاره گیبه کنه ولا خمینی جراکه حاجتی با شر و پفچونا گیناکه نه حاجتی با کشتنایه بس بلا هیدنا مروف راحت جیان بکه آزاد جیان بکن کرامت جیان بکن بلا بی اراده خواه یا عمرو بلا بجی و بکنن نگو بجی بدا گریاو مثل نام مروواتی در رجلات نابین ده بر بقر کرنی داره بر بکشتنی داره بر با انکار داره یعنی مروواتی رجلات نابین معقوله ببه اجنده جوالات هگومونیک را یعنی بدون خدمت برجواندی سیاست وان و آبوری وان شاشتیک هری مزنه زانی کاریزت ده بردایه برز غریب یعنی دو قلت برز مظلوم عبدي وإلهام أحمد لشامنة واتفاقات تيجي شتي وصل هنا yani ev çündüne Şam'ı eriyaş çündüne Şam'ı dül Şam'ı bu rastı ve begeriyan hatici yani ev hükümet zahmeti jiyandike tahammula ve colani re u ekiba vi re zahmeti geleke çünkü nefseri bixwane mgut destwardani derbe heye zede Türkiye u Arap Katar u Suudiye Armanç ev bugu ev peyman bata imza kirin hedina yani jbu Rojava Herêmên Kurdî yani Afrinci navde, Serêkanî navde, nîqaşat ser wê têkirin, mufadat ser giştî Rojava têkirin. Armanc ew bû yani xalê ku peymana hejdeyî çele de hatibû erêkirin, ev werin îmzakirin hêdina. û li gorî wê jî arta komîte hereket bikin. Lê mixabin îmza nakin. Bi roja dixînin. Yani dibe em carek din hevrinin. Yani ihtimal e divan ده روزی پیشا مده هبدیتنه گیدن چی ببه؟ او اتفاق شوایه برز غریب یعنی دکارین بیشن ناناوندیتک خسریت جبو روجاوا yani ev nanavenbuna heremin rojavan yani halki Afrini, Kobani, Cezire
Yani ev tê nîqaşkirin serêkanî jî yani. Çünkü na serêkanî dagirkiriye. Türkiye têda ye. Lê serêkanî jî yani di Rojava de ye. Elbet yani girîspî yani ew jî digîne xetekî digîne Kobanî zanî yani. Car herêmên Rojava herêmnî nenavendî bin Kurd xwe îdare bike, xwe bimeşîne. Hesede parêzvan be weke feylaq li gorî li hev kirine feylaq. Yani çend feylan ev karegî askeriye zêde ewa min pê nîne. Yani ev aliyê askerî divê de tertîbat dikin. û parastina me jî esayiş be yani. A Rojava jî esayiş be. û xelkên peneber vegerine cî warê xwe ewle vegerin cî warê xwe yani. Tenê işte imze bibe ev tişt geçê bibe. Lêk imze nebû? Pirsgirêk e. Aj bi wê jî. Du imza nekirin tecil kirine. Êna di her roj ji vê agirbestê rema. û mesîrê me mesîrekî ceddî ye. Mijara Rojava mijarekî ceddî ye. û mesîrî ye. Em ne merhelak mesîrî tenê dene. Em rojên mesîrî dene. Yani bu bêjî, yani ez vê bêjim mesela. Va de rojê pêşî me pir girîng in. Pir muhim in. Dan nagre, saatê nagre, rojê nagre. Her van de rojê pêşê me de guj agirbestê mane em ser piya bin. Em li hemû deveran, hemû qadan, hemû welatan Kurdistan bigirin. Hatta welatên derve cê ku 5 Kurdlê dijîn jî kanin çalakî bikin. Ev 10 roj bû me pir muhim. Yani ana ev dî tinekî din were û dîsa jî îmza nekin. Şer ye, şer lember îrada me tê kirin. Wirqas zextek pir mezin cem heye. Peneber jî hatin yani. Koçber bûn hatine vir. û baş şert û mercên zivistanê. û êrîş nasekinin bênaber. Demek ki gelê me li welatên Ewropa, li Kurdistan li ser piya ye. Lê em sar nekin. Em hên xurt bikin. Çi qasî ku em kanibin em hên xurt bikin. Çünkü van êrîşên Daişên bi ser me de tên. Ne dewletekî resmî nîne. Bi vê zextê ku gelê me rabû ser piya û demîr wijdana gelek welatan jî herikan. Ez bû bêjî. Helbet yani mezenê na an kî? Ya agirbestê xerik dikin yani. Arman jî çi ye? Şer mestir bikin. Dibê berî 10 roj xelas dibin. Em qeda ser Kurda bikin. Tamam em jî divir de va 10 rojê me mesîrî ne û ceddî ne. Me di va 10 roja de çi qezenc kir ew qezenca me ye. Me çi pêda imza kirin? Na millet li ser piya ne. Millet xurt e. Çê Rojava dibe. Çi em bêjin Başûr, Bakur, Rojhilat, welatê ku ji Qafqasya de û Rûsya de Kurdê ku lê jiyan dikin di nava mitîng û çalakiya de heta Kanada û Amerîka. Ev hêzek e. Van nûnerê vê berxwedanê ne. Lê em jî nûnerê dengê wan in. Ew çiqa dengê xelwir bilind dikin, nûnertiya vê berxwedanê li derva dikin. Hereket dikin. Em jî vê dengê wan di vê berxwedanê de çi dikin? A tiştê baş û tiştê rind ê ku gîştiyê ku Kurd di asta cîhanê de bi vê berxwedanê, bi vê ezametê, bi vê rihî derkevin, em berxwedan e û Kurd rih yeke, netewiyet yeke, kok yeke. بله شوپاندنه تا بو یکبونا کردا و یکتیا کردا کو دناورا 20 بو 22 روجا چه بو يعني همو الدنيا دا چه بو تايبت جيج باشور باكور مثلا سبه لسليماني خوني بدبيجن هينيا سركفتنه هي خوني شاندان هي عرو هي بچوك مثلا ايرو لا مارديني هبو لواني هبو لآمدي هبو لهوليري لدوهوك لحلب جكركوك لحجة لأوروبا دو من دو خرد دي تنبع علما كردستان چون ناو ستاديومك فوتبول او يكبون هالسنغاندنا ويان شوباندنا واجبو يكبوني چي نايمه كرد ام ولد باريزن ام اخو خواه گريداين كوكا ما يكا هر ملتك كوكا خواهيه هر ملتك سر كوكا خواه جيان دبه و هر ملتك تیبتمندی خواهیه باش به خرابه لتیبتمندی وی ملتی دنره ایرو ام کردن عرب جهانه سریان جهانه آشور جهانه ترک هنه فارس هنه آلمان هیه فرانسی هیه امریکه هر وسا لی هر یک سر کوکا خواه
çanda xwe ava dike, exlaqa xwe ava dike, netewa xwe ava dike, xur dike, yek rîziya xwe çê dike. Koka herî saxlem di vê cihanê de koka gelê Kurd e. Herî qedîm e. Herî kevne, herî qedîm e. û bi 10 milyona hejmarê we belkî çel 5 milyon êgo tê naskirin. Em wekî din êgo nehatiye ehsa kirin jî gelek in. Em hên bi zimanê xwe ye, hên bi çanda xwe ye, exlaqa xwe ye, bi nirxê xwe ye. û rixmî ku çi qase êrişî ser hatine kirin, komkujî hatine kirin, ama dîsa jî ev kok daha zêdetir xur dibe. Nimûne binir di vê merhelê de, di vê demê de gelê Kurd derket dünya çelqand. Hejand. Kurd û dostê xwe. Her kesî di berxwedanê de Kurd nas kirin. Her kesî di şeref û rûmetê de Kurd nas kirin. Di Kobanê de, Efrîn da, em bêjin Bakurî Kurdistan de, Başûr, Rojhilat, encamê vê berxwedanê di Rojava de derketiye pêş weke mîrasekî kurdawarî. Her kes bû yek. Mugavî dinî jî ku ciwana çawa berê xwe dan. Îro hevalê me eskerî ê parastinê elan kirin gencekî ji Kerkûkê navê Ehmed şehîd ketiye. Heftagê berê hatiye tevlî nefîrî bê. Şehîdê yekem ê nefîrî ye. Ez vî şehîdî şehîd Ehmed di şexsê wî de hemû şehîdên Kurdistanê bi bîr tînim û sersaxî ji malbata wî re û ji hemû gelê me Kurdistan, dostek gelê Kurdistan re got xwe bi vê berxwedanê rekirine yek sersaxî ji bo hemiyan jî dixwazim. Tiştek rehet nîne. Bila dünya alem gibi bîse. Binir ciwanê Kurd xagan ne, heta berxwedanê, xagan ne vê yarmetiyê, vê destekekî netewî û xwe ispat kir. Ezanî û xwe ispat kir. Ji bo vê jî gelê me ciyê spasî ye. Ciyê spasî ye û ciyekî muhterem e. û ji bo wî jî xelk dema ku vî tiştî dibîne her kes li Kurda şoq ma. Binir milletek çi qase rêxistin kiriye. Astê cîhanê tev de de Kurd bi rêxistin kirîne. Kurd. Çima? Dervî Kurda kes Kurdetî tune. Erebek nebiye Kurd e. Cinsiya Kurdî negirtiye. Emerîkiyek cinsiya Kurdî negirtiye. Tirkek nebiye Kurd e. Farisek nebiye Kurd e. Fransiyek nebiye Kurd e. Ame başqatir em hên zelalin. Em herî saxlem emin. Bu bê yek rêziya ku di nava Kurda de çî bî yek rêziyek dîrokî ye. Dîrokek ava kir, destanek ne ava kir. Ropelê nû vekirin, ji bo mirovatî ropelê nû vekirin. Bû nemûzîcek, bû ezmûnek ji bo yek rêziya di nava gelan de çawa çê bibe. Ferq û cida nemîne. Vê de jî niha gelê me Kurdistanê û serê cîhanê dest bi yermetiyê kirine. Alîkarî dişînin. Ez biriya qenata Kurset News ez spasî dikim. Bajar. Silêmaniyê, Raniye, Çemçeman, Çarqurne, Seyid Sadık, Kefrî, Derbendî Xan, Hewlêr, Duhok, Helepçe, Kerkûk, Germiyan, Zaxo, hemû bajarên Başûrê Kurdistanê, xelkên Başûrê Kurdistanê û kampanya ku bi navê Qenat Heşt, Kurdsat û her kesê ku va alîkariya ji bo me kiriye ez wan silav dikim, destxweşî li wan dikim. Xelkê me Bakur di nava vê sermê û zor û zehmetê de di nava çalakî û mitînga de ye, di nava kampanya hemlekî mezin de ji bo alîkariya xelkê me hîrû li Kobanê, miletê me Kobanê destek dike, ji bo Rojava destekekê dike, ez wan gund bi gund, tax bi tax, bajar silav dikim. Miletê me Rojhilatê Kurdistan di nava pêvajoyekî nû de ye. Rixmî ku di nava vê pêvajoya nû de ez wan jî silav dikim û destxweşî li wan jî dikim. Piştûvaniya gelê xwe dike. Piştûvaniya rast ev e. Miletê me ku di asta cîhanê de, di Ewropa de, dijî li Amerîka, Kanada, Astralya, li Qafqasya, li Rusya, li Şengal. Ev jî di nava kampanyek pir mezin de ne û yarmetiyekî ji bo gelê xwe Rojava,
ji bo xelkê ku peneber biye hatiye vê derê ev jî seknek dîrokî ye destekek dîrokî ye ez hemî teva biriya qenala we silav dikim serkeftinê dixwazim û ez dibêjim serkeftin para me ye em ê bi vê berxwedanê û em ê bi vî rihî û bi vê tekuşînê me berdêlên mezin dan lêva berdêlên mezin ji bo me mîras e ji bo me çand e ji bo me nirx e em li ser xeta vê mîrasê ne mîrasê got van şehîda ava kiriye Teybet Fermandar Ziyad Heleb û Denîs got rih dane gelê Kurd pêvajo teb de xeyrandin û ev kesên îxanet kirine û ev kesê ku destekê dikin didine çeta û Daişê ew rûreş derxistin bê berxwedanê zanî ji bo vê jî ez we jî spas dikim nizam eger pirsê we ma bin والله ما وأركامه بر كيف خوشين ها لفري ولا رجاواي كردستان بوما جي شانازية ما تشنا كريه بس خو بشخصي خو كي روجنام فان از تدا شهر مزار لازم وزيد شپرا شرا دابم وخو اثبات كم لفر gelek spas sanki em jî em na em li virin em di şerrekî me gon beremberî şerrekî giranin êrişên mezim ser medatên hevalê me şehîd dikevin hevalê me sîr digirin şehîd dixînin eger got êsîra digirin şehîd dixînin Kurdekî bi rêda dibînin şehîd dixînin lêk bi me genî me çi bikin wê me hemiya şarjêkin em hemû şehîdê zîndî ne hêro em rojava em ê got jiyan dikin û em ê got li kêleka şervanê xwe disekinin nirxê xwe diparêzin axa xwe diparêzin lem baş jî zanin em şehîdê zîndî ne ji bo vê jî gereke em tekoşîna xwe mestir bikin feretir bikin heya em dikin serkeftinekî bi romet قالك سباس بو بريس غريب حسو هو سروكي بيدا سباس قالك سباس بو وجهي. قالك سباس ممنون بيريا سليماني جيناكي hemû welatê min dilê min in hemû bajarên Kurdistan Silêmaniyê Mehabad Amed Hewlêr Qamişlo Qamişlo, Efrîn aha. Kobanî hemû bajarê me ne قالك welatê سباس me ye قالك pê سباس serbilindin ان شاء الله هر سال بلند دمينن بينا راني خوشيز لقال هاو كارانم برهمو دارا و سربست پانوراما ام شومان پیشکش کردن ولاکتان امانت خوای گور بن خاطر